odluka vrlo bitna za, reću, nas, mlade ljekare, iako sam ja već na specijalizaciji. Moram da kažem što je očigledno da jedino grad Novi Pazar nije obezbeđen sa ona 2 zlatna sata dolaska do prve sale, angio sale. I to je zaista strašna stvar, da ne kažem čak i protivustavno. Znači, jedino grad Novi Pazar ne može da stigne do angio sale u Kragujevcu. To ne može da se desi. Svi drugi dijelovi Srbije imaju to. Naime, ozbiljna je prijetnja nepostojanje sale za kateterizaciju, odnosno angio sale u gradu Novom Pazaru. Sigurno vam se dešavalo da brbljate 48 sati, a da osoba pored vas i uopšte ne registruje vašu misaonu usmerenost ka liječenja, što je, moram da kažem, ustavna kategorija. On je pozvao Ministarstvo zdravlja da planira kadrove i dovrši projekat angio sale kojom bi građani Sandžaka dobili optimalnu terapiju koronarne bolesti. Sever Kosova, cijel Sandžak gravitira Novom Pazaru i ti ljudi u slučajevima infarkta, a to je 60% ukupne smrtnosti cijele populacije, su zaista ugroženi. Današnja medicina, ono što mi kažemo evidence base, zasnovana na... Značaj ove sale je ogroman, obzirom da od kardiovaskularnih bolesti oboljeva i umire više od polovine svetske populacije, ističe Bačevac. Na kraju moram da kažem da u gradu Novom Pazaru ima dosta kvalitetnih strukovnih kadara.